Sesudah sholat duhur, baca tulisan yang ada di pintu Ka'bah. Di pintu Ka'bah itu ada 3 baris. Di situ kita baca, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Baca 100 kali sesudah sholat duhur. Tidak akan pakir orang yang membaca itu, dan anak-anaknya pun akan diselamatkan. Kemudian sesudah sholat asar, baca 100 kali, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Tidak usah dilanjutkan. Jangan baca wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, jangan. Cukup Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Kalau ada kesusahan, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hafal? Belum? Saya ulang. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahalazim sesudah sholat sunat subuh. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Bisa sampai di situ saja. Kalau mau disempurnakan, bisa ditambah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sesudah sholat asar, baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Itu 3 doa, jangan ditinggalkan.